Nuhu aliambiwa atengeneze safina. Usalama wake zaidi ulikuwa ni yeye kutii yale maelekezo na kutengeneza safina. Angekuwa na akili kama ya kwangu ambayo niko nayo, basi angeacha na gharika ingetokea na yeye angeangamia. Maelekezo mengi tunayoelekezwa kwenye ibada, kwenye Biblia, binti kijana, tunapaswa kuyafuata. Yako madhara makubwa ikiwa leo hii Biblia inasema kwamba ikimbieni zinaa. Sisi tunaikimbilia zinaa. Nimeshangaa kuona taarifa kwamba binti wa miaka 31 baada ya kuzini sijui na kijana wa kigeni ageuka kuwa bibi. Ni mambo ambayo ukiangalia, of course, unabaki unafikiri kwamba Mungu, naomba unisaidie na naomba unirehemu sana. Si kwamba anacheka, hapana. Yako maisha ambayo si pia mimi binafsi nimeyaishi. Kuna mtu anakuwa nafikiri kwamba hivi nilipokuwa nazini na yule kaka, nilikuwa sifikiri hata kwamba naweza nikapata madhara, nilikuwa sifikiri kwamba naweza nikapata magonjwa, nilikuwa sifikiri kwamba naweza nikapata pengine kitu chochote kibaya. Unakuta unalala na mtu hadi asubuhi. Yaani nilikuwa sifikiri kwamba pengine naweza akanichoma kisu au nikajikuta nimefia kwenye kifua chake. Ni mambo ambayo unakuta ufahamu sasa hizo ndo nabakiji kung'amua. Maelekezo yote ya ibada ambayo yanatolewa kwenye Biblia, binti kijana, yapo kwa ajili ya kuniokoa mimi na wewe. Maisha ya wokovu hayana majuto hata siku moja. Maisha ya wokovu kabisa kabisa, tukiziishi kanuni, hayana majuto hata kidogo. Angalia Nuhu, kufuata tu kanuni ambazo Mungu alimwambia azifuate. Kutengeneza lile safina ndio ilikuwa ni pona yake. Angesema basi Mungu mimi sitengeneze, basi angeangamia na yeye. Amen.